IFM News. IFM News. Live report. Kung itinakam ame sa desgrasya iti kalsada paset iti barangay Salbang Paway, Ilocos Norte, ket namin pinsan anak pukaw ti kakaisuna akatulungan ti padre de pamilya ani Mr. Nomenador Parawan iti barangay Bulilising kang Runaan, Batac City, Ilocos Norte. Iti video anaala ni Mr. Jenson Clemente ket nakaudatali ni Hans Parawan iti kalsada ken agas asok ti motor na. Pwede pagbasahan niyo, di na magkayat. Ano, sana tagtaltalo na. Siya, nanangurok. Di na magkayat-basa. Sir, tumultulong kanya yung agtalon, sir. Uno. So kasunod datan, sir, awang mitin si Dinismes sa kalaingin. Kabili, balido ako na tanang at ta. Awang mitin, kadwamin. Basar kadagiti kakadwa ni Hans ani PJ ken JM ket napatarayan ti baro usar ti motor na ken binagaan da isuna asa nakasjay ti panagpataray na iti motor na ngem intultuloy na. Kahit na sir, papabilit na natakanyak nga rumor kami nga mapangkam mga pansit sir. Tapos hindi ko sir, imbaba na ti motor na nataltalyaw, nakadanon ditan. Kaya pagpakandarak ti motor sir. Tapos nakita kami, hindi kito yung tao sir na palpalagtin ta motor natin. Palpalagwen na? Hindi ko. Tapos hindi da kami gasolinaan sir. Tsaki mo na naggasolina, tapos kadajabay ko lang. Ngayon di nasiputan suna nga in-overtake ka nagsir, tadyak malasin suna. Tapos hindi nakita na di barkada na naglumlumbada. Diya kami sir no, lumlumbada yun no, ibagpagaan na sir. So, disino permanan na sir. EJ Paway deta, di ko. Ang itipe lang sa rumah. Ay, tipe lang. Idikwan. Tapos ideda kami yan, di kasinsin na sir. Hindi na pang may dinagas, tayo ka magpansin. Libre na kami kumaamin sir ngayon. Nag-commit yun. Oo, commit yun sir. Naamuan anatamaan pa ti bumper ti truck nga iso tinadong parti biktima. At dagay may G-truck sir. Sut na ko na. J-Truck na par na. Isunat din mong parke di J-Truck. Di ka mo sir, tadyak nakita pasamong i-dyan kasi turbaan din sir. Ngayon, EJ, ayan, J motor na ken iso na, EJ pa yung bangir alin niya, when EJ right lane. Nagaw na di may isang alinya sir. Tapos magkit kita may dingang umat nga to isa ka na sir ta. Talaga magkit kita ng ilablaban ng ikapabigin naladawin sir. Maipanam na mga agsasarita ti pamilya Parawan ken ti driver ni truck inton madamdama iti kwerpo ti pulisya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen. IFM.